Thereponi bhaing ko rapliar ni pirthi adangalong World TB Tuberculosis Day ka talon sonsi District Health Society atumpen patirpisi ponsi dipu TB Center longpen bike rally barsi taralang so clock tower long an palidampen puthot ANM mate auxiliary nurse and midwife asa hemalong an mai padopon Bang soja megada porphai kebra chitimpen dipu TB Center longpen bike rally ka padopon along Rajesh Terang ACS Joint Secretary in charge Health and Family Welfare Karbiang Autonomous Council pen ing puponsi dipu TB Center longpen taralang so clock tawaran palidamsi puthot ANM mate auxiliary nurse and midwife asa hemalong mai padopon thulo Lasolong Dipanjit Barua, Under Secretary, Karbiang Autonomous Council, Borsing Rongpi, Joint Director of Health Services, Dr. Sanjit Sarangfangsa, District TB Officer, Dr. Montu Shyam, SDMNHO, Amarjit Tiso, Monsoon Singh, Crowelson Krotum Pendanglok, Penangan Kit Heading Tum Chetongdun. Bangsohut ACS Joint Secretary in charge Health and Family Welfare Rajesh Terang pen kaninji ponke TB ke so pen kachepa jogji aphan ke muniratum TB ke so long tanglo pulote kai ke ta ki choki jun pen danglok akachere abangsi kai ke claim nangji la pen TB ke so ke long abang do pute kai ke kachepa hilo pen lam pachingki kachethana bangsi ki mela pen ingho dip kachiku ver pensi lam sitame kachingki kachethana nangji pusi ningje pon সেই মর্মে আমি এইটো এইকাৰণে টিভি ইলেকশ্যন পঢ়াবলৈ চলাই আছোঁ এতিয়া ৱাৰ্ডত ৰাখি এতিয়া আমি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ এতিয়া ষ্টেটাছ কৈ যাম ৱাৰ্ডতো ক'লোঁ এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ এই টিভি ইলেকশ্যন প্ৰগ্ৰামটো আণ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত আমাৰ জইণ্ট মেজৰ হৈ আমি প্ৰগ্ৰামটো চলাওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট টিভি অফিচে চলাওঁ এতিয়া মই নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ